Ampak lahko uporabljam njihove posnetke, katere dobim preko neta. Neta, ja. Tako da to bo še zanimivo. Zanimivo. Podpornik tega videa je Ferratum Bank. Dobro jutro, ljudi! Vidite, da nisem spal več kot 4 ure. Prihajam direkt iz Italije. Kubi, Legendary, Prijatu, Content Maker, Auspuh Maker. Vsega poznate že po mojih videih. Danes je prišel dan, da bomo spet posneli nekaj legendarnega, nekaj, kar ljudje še niso videli. Jaz pa s Kubi greva na Mađarsko ali v Mađarsko gledat Rally Cross. Firma Ferratum Banka za hitre kredite je omogočila, da jaz pa on pičiva tja, pa da vam pokažemo, s čem se ljudje ukvarjajo. Končno sva najdla hotel, Hotel Kapitani, neka fensijada, nad hotelom je en grad in izgleda ful čudovito. Spoznala sva Ahmed from Egypt, ki živi v Malti, on je najin vodič in nas bo vodil zdaj po temu eventu pa to. Zdaj pa gremo lepo tja na rally progo, da vidimo dejansko, kva se tam kaj dogaja. Do you have 4x4? Yes, it's not Honda, Volvo. My Honda is for nice roads, bro. Honda is for old scrap. For the nice pussies. Yeah, for you. Ne. Fuck you, man. Evo ga, Skubi bo zdaj pogledal s palco, koliko je globok, da preverimo tole zadevo. Pa za mi nož puknil noter model. Ali si ga umočijo? Prašiš debel. A je? Plitka? A? Bojimo se, da je v spodi blati in da ne bo čez prišel. Jaz sem pa tudi zaburil noter, lej. Stari, kot otrok sem gledal Camel Trophy, se spomnite Camel Trophy? Are you afraid? No, not yet. Ne moram počas, ne smeš zavrteti. Super je. Bravo! Bravo, Skubi, you got balls! You will see last night. Last night. No to je samo v bistvu uvod v to, kar nas čaka. This for sure, it's not main road to the event. You see, this is an iPad generation. They write in Google, and Google says where we're gonna go. It doesn't matter what kind of road this is. It's not like you know where we're going. Yeah. Like, you know, it's the same. So Ahmed put us on an experience of Ferratum, you know, by accident. You're welcome. It's part of the package, by the way. You just don't know. Yeah, with my Volvo, yeah. This is it, man. Kleino Benny prišel. This is the road you should go. Tickets. Ticket. No ticket. Kassa. Ok. Kassa. Ok, kasa. Fa. Ok, levo. Le. Ok, dole. Ok. Ok. Camping otleskati kassa. Ok, ajde, dvojka, gremo. Ok, iš kasala. Razumem, hvala. Ja, dejansko smo mi prišli iz izhoda noter. Tam, ker ne bi smel noben. Zato so oni nas čuden gledali. Evo, zdaj gremo ven, da pridemo not. Evo ga, Dina kupuje karte. 2 hétvégi ülő. 2. Pa si vzel še zame? Evo, big hand. Super. It's almost 1. I think the race begins in 15 minutes. Zdajle smo rekli Ahmedu, da ga bomo naučili par slovenskih stvari. Ajde, daj 2-3 besede sočne. Dino je majmun. Dino, my Moimon. Dino is monkey. Okay, not bad. I thought it would be worse. Now say, Skubi jede govna. Scooby jede govna. Skubi eats shit. Now we're talking. No, zdaj me je pa presenetila malo starost telih voznikov. Ok, tukaj imaš par mulcov, ampak ja, za ta posel moraš imeti itak denar. Se pravi, kaj je razlika RX1 in RX3? Te so močnejši. 600 konjev, 3 sekunde do 100, 4x4, te so šohnejši, dosti veste. Tale je bil prvi, ki se je tekmoval. Takle je nice car, tako zanimiva barva. Poh ne vem, kva gledam, ampak huda slikca. Hello. 2 sekunde do 100, končna 160. Ni to S2000, koliko ima? 14 sekund do 100, ali koliko ima? But tell me, Ahmed, multitude. What is multitude? So Multitude is a financial ecosystem that has those 3 tribes under Sweep Bank, which provides, let's say, online banking for customers in some certain countries where you can get some application, get a credit card, use it, and also get some credit from this credit card. And then Ferratum for consumer loans, and then Capital Box for more capital loans if you're, for example, a company that would like to get more funding. And everything together is multitude. Exactly. Everything is under Multitude. Zdaj razumete. Koliko hrane
potrebujemo, da nahranimo teh 150 kg? Za 2 medveda. Da 2 medveda, ok, ajde, grem te pelat zdaj nekam, kjer se je. Ajde, dej. Tale lička morajo ostati okrogla, alo. Džubebeli moj. Kaj ni sprejel? Ahmed, what do we have here? Ujoj, what is this? Sweet and sour chicken. This is Chinese, bro. We got lunch here, sine. Kaj da del grize, majke? Dej, zagrizni to, da vidimo. Chickena, ne? Ne, piščanc. Did you fill your belly? But you had everything, bro. Yeah, but need to make Sramota, ha? rezerva for later. For dinner, a? Ja. Pa da si pogledamo malo tale stroj. Če pogledaš čisto osnova. Najbolj mi je pa tisto, kako gre v bistvu tale drog za volan in ko vidiš, da je tukaj zašvasan, mi je prišel na pamet, ko se je sena obol. Mater vola, če se on zaleti direkt v steno, je v bistvu tole kot projektil. Res, da ima volan spredi, sam ne bi rad glih bil noter, ko se to zgodi. Zadnji pogledamo Yamahin CP3 motor, to je kar njihov znan motor in dejansko je osnova tega vozila čisto nastavna. 4 kolesa, sedež, motor, volan, pa gremo. In mislim, da tale zadeva je dosti bolj zanimiva in večja izkušnja je s tem se voziti in doživeti kot normalnim avtomobilom. Kva pa tole folk, ki sem tle najdel, Model T, prvi produkcijski avto na svetu. A ste videla, ne? Kva sem najdu klele? Tle imamo pa Forda Phaeton 1936, V8 3600 kubikov, 1100 kg, 140 končna, dobrih 14 do 18 litrov na 100 km. Gospod, ste kaj veseli, ker ste tukaj? Ne sprašujete, a ne? Ja. Ja, seveda, ful je dobro, no, tako. Res sem zanimivo, ne, podeli avto imajo vsi več konjev, kot imamo moj traktor, a ne. Oh my god, skupaj je gumo! Skupaj! Mošla guma! Grem iskat model, to je 400 €. Ko ne rečem, tole je čist crazy, ljudi moji. Prvič v lifeu sem na rallycrossu in doživeti tole bitko gladiatorjev tako blizu je brutalno hudo. Daj mi povej, tvoje prve izkušnje z rallycrossom. Super je, bil si nežen, pasal mi je. Upam, da danes večer ponoviva. Dej človek, no! Ahmed, what do you think about this rallycross experience? It's pretty cool. It's pretty nice. Pretty I wasn't nice. expecting that, yeah. Would you have balls to sit in? Probably, yeah, but not drive. Se pravi, folk, oni imajo tukaj svojega vulkanizerja oziroma svojih 5 vulkanizerjev, imajo celo linijo, kjer postavljajo kolesa in menjajo gume za ta vozila. Pa imajo tukaj tale bager, ki ne vem točno čemu služi, ampak zikr ima svojo funkcijo. Pa imajo tukaj svoj car wash, kjer dejansko perejo svoje vozila po tekmah, ker te avtomobili pač ratajo mazani, ker ste videli sami, kakšna je lokacija, kjer se dirkajo. Tam naprej že čakajo drugi avtomobili v vrsto, da jih spucajo. Tam v zadnjo pa garaže, kjer gremo mi malo pogledati, kva se dogaja. Kakšne so tole gume? Glej, koliko so mehke, stari. Je dobro jutro. Grad Sumek, grad iz 13. stoletja, se mi zdi. Dobro jutro. Kako ste? Super smo. Neki me glasilke, veš, ja. Moram iti gor, malo gor spucati. Evo, Sumek Vara, to je ta grad. Ful je stvari postavljenih, ki prikazujejo obleganje na grad. Spomnim se, tukaj so bili Turki in pa so tolkali gor na Mađare, ko so oblegali vse skupaj. Konti, da si tam, ne vem, 2 let te oblega človek. In ti tam usereš, se upiš, až se ucrvaš se gor. Oni pa meče ogenj, mrtva telesa. Nema, in na koncu ponavadi vsi katapultirajo. Katapultirajo? Ali kapitulirajo? Kapitulirajo! Ja. S tem imam jaz zdaj vsak jutr, ko grem scat.
A veš, kako je bilo, če furi igralec v filmu? Uboste se uvijek ide priječicom. Smo že najdel neko priječico. A veš, kurva nije. Kam si ti mene zavuko, čovjek? To je uradna pot. Gotova. Evo ga, mi smo že na vrhu. Ne gre več. Spod glave. Ja, pa to ti govorim. A se ne morata čez. Evo ga, osvojil si Šumek. Šumek! Kaj? Dobro jutro, Mađarska. Drugi dan dogajanja, danes bo Orange akcija, že hodimo tukaj in gledamo, kje je catering, zato da prvo vzamemo neki zapis za jest, se zmenimo s Felixom, ki je glavni za medijsko predvajanje in da mogoče dobimo akreditacijo, da gremo bližje dol, da posnamemo nekaj bolj zanimivega. In dol vam bomo vse posneli, da boste videli, Dino je tukaj za vas, a ne? Jaz vam bom vse posnel, vse pokazal, a ne? Vse editiral. Da youtuberi uživite, a ne? Ahmed, what do you think about this Scooby guy? He's cool. Do you think he was at night stalking your room? Have you heard any knocking? Or growling. No comment. Pa sporo, kva sva dobila s Scoobyjem? Ej ti to, a? Medijska akreditacija, to pomeni, da gremo lahko dol k res treku, ampak pazi, ne pustijo nam posnet dejansko akcije, lahko pa če govorimo tako pa, da so v ozadju. Ne da. Ne da, džaba. Ne da. Ampak lahko uporabljam njihove posnetke, Boš. katere dobim preko neta. Neta, ja. Tako da to bo še zanimivo. Zanimivo. Ok, zdaj gremo pa gor pogledati, kako izgleda kaj iz novinarskega kota. Zares, zadnji imamo avtomobile, ki čakajo, da se postavijo na racetrack in štartajo. To je nižja klasa RX3, čez 1 uro pa pridejo RX1, kateri so hujši. Tako da bo kar pestro, zdaj se bo začel ta prav boj. Scooby, me and Ahmed just did the Trčići cross the road. Yes. And now we are exploring the track. Gremo zdaj tja dol. Yes. Pogledati, kakšne akcije v živo. Sad ćeš mene snemo naš progi vidio neći. Sam ga prebijem in to glave. Najraj bi posnel dol pri štartu, kjer je dogfight. Sprav, vseh 5 se zažene, pa se tukaj pri temu ovinku stepejo, kdo se v Noturinu. In tam je tudi najbolj zanimiv, ker se dobesedno prerivajo. Pa se pa že nekako razporedijo, pa grejo okol ustaljeno, tu pa tam kakšno prehtevanje. In tako se poskrbi za ranjence. Tako bi jaz kaj vesel, da se voziš na vlaku smrti. Tu mi se držiš. Situacija je taka, pogledali smo si road, odfurali so nas celo nazaj, zdaj imamo pa nekaj časa frej, dokler ne prije nova runda. In kakor vidite, so spustili gledalce v garaže, da si lahko pogledajo, kaj dejansko ljudje delajo, popravljajo, modificirajo s svojimi avtomobili. Mi gremo jest. Mi gremo po catering jesti, ja. To je najbolj pomemben. Kaj da nismo jedli že dolg časa, veš? Kaj, pa 2 ure nisem jedel. A kad je džabe i Bogu je drago. No takole izgleda zadeva dejansko po tekmi, ker začnejo popravljati avtomobile, zamenjajo odbijače, naštelajo mašine, kolesa, bremze, karkoli in imajo v bistvu sam nekaj časa, da vse to skup naredijo in da dejansko vse skup pripravijo za naslednjo dirko. Tako je strah skupaj. Ka pes.
Naredite čim boljši kot. Borimo se po stezi, imamo načrt, kjer smo lahko, kjer nismo in gledamo, da nas ne bojo sudje sjebale. Oh my god, le, ker si blizu, dejansko toliko puši, da ti gre kar vse v oči. Pa tale zdaj tukaj, Peugeot nekaj se puši iza. Izgleda, da je zapalil gumu. To je to, stvar se je zaključila, mi dva greja dam. Thank you Ahmed for representing the multitude Ferratum Bank, ki je omogočila dejansko vse to skup. Na koncu se naredi kaj? Like, share, subscribe. Če pa želiš videti kaj več, pa spodaj pritisni na join in se pridruži mojemu kanalu ter dobi dostop do več materijala. Ja.